Ayna. Салом алейкум. На бачаи муҳоҷир. Ана айсиюм баъзеш айсиюм то ҳамичина да ҳамиҷа гишнав чина истодагай. Баъзеш ай чорум да ҳамиҷа истодаган. Ай номи бародарое ки да ҳами Москва дастгиримон кардан ҳам бачаҳои муҳоҷира акай баха митиши хиҷома бародари мо акай бобоҷон 88 бародари мо мусидин бародари мо акай муҳаммад ина айдина тоирӯза барои ҳами муҳоҷиро да ҳами муҳоҷиро як пашти 100 000 партофтан да ҳаққи ҳам бачаҳои муҳоҷир гишнаву тишна будан ҳамҷа партофтан ки мисол ҳам бачаҳора гишна намонанд дастгирӣ кунанд. Ина бародаро мо миннатдорӣ ҳама ҳами бачаҳора ба ҳами 4 бародар мерасонем. мо ҳами одамон миннатдорем. мо ҳами бародарон миннатдор раҳмат. ина барои дастгиритон як борига ана акай баха митиши хиҷома барои хидат акай бобоҷон 88 барои хидат як борига раҳмат. Мусидин бародари мо акай муҳаммад муслимдин ҳиҷома бародарои мо мисол ҳам шерои наре ки ҳам дастгирӣ кардам бачаҳои моро мо миннатдор раҳмат. айдина тои рӯза 100 000 да ҳами мо партофтан бачаҳора мо ҳами шикамшона сер кардем. ина бародаро. خب دوستان عزیز الحمدلله قرار داریم با درچی حجامه بواجان 88 چیکار برادرها چی میگن حجامه کریسیان الحمدلله همه قطعات خوب خلاصه از اینکه خیره که کردیم الحمدلله طول دو روز تا 100 چند هزار به خاطر برادرایی که در شریعه میتوا بود. مقصد ویدیوهای ما گذاشتم پکازو خانه بود یعنی که ای بود که با بعضی پلدارا را خدمات باز بیشتر بود که شو در شبکه هیچ گم نداره حالتی که در پستی و در تنگی میبینی یا برادر تاجیک التماس چیکار کنی دستگیری کنی. خدا خیر همه تا قبول کنه رحمت باره دستگیری تو اکای مسلم اکای محمد اکای کیم بخا بچه‌ای که در اونجا خدمت کرده سلامت باشه از او رحمت خدا که ویدیو منم خدای خونیان این رقم 93 کارخانه خدمت این کراسنودرسک 66 خورپوسته آدرس خدمت بیا انشالله حجامه بواجان 88 تمام خدمت رسانی هست انشالله با پلوسی دارو فورو هم باش تپیدگی خدا نگهدار برای کار السلام علیکم و رحمت الله رحمت برای دستگیری تو ویدیو را پاک کنید بچه‌ای که دین نوشته که شما خودتون اخیل کرده ایسومی خدمت نبود خبر بالو نبود اقلا یک روبل هم خدمت کنید شما ما به خاطر خدا میکنیم به خاطر ملت به خاطر برادرای تاجیک حسبنا الله و نعم الوکیل خدا نگهدار زنده و سربلند باشه پروردگار این مشکل سری بر مردم تاجیک دور کنه خدا نگهدار.